So the Meghalaya recently, the Meghalaya and Assam government are jointly working on to resolve the long pending border issue once and for all. Kusilatum tisik sedang gomlo pen by adopting non make the controversial kulepu the Nunelo give and take policy by which it has created fear and concerns in the minds of the people of Karbi Anglong that the land belong to us. Re tumalong leya bangke non bangke la so give and take policy along. Le tum juima mate indede jima pula so kapkiri la son akamat the kolo mate any kind of relocation or remapping could occur in the days ahead. La son da matha the kolo si not only la bangke in interstate banglo interstate to kali tumlo inter district alam da duko also adu ya holong ta si also alam long ta. One of the major topic that needs to be talked and discussed about it in such platforms. So why, where, and how things going to work? This burning topic must be well considered and analyzed. Lalo is joining on the panel to share thoughts, ideas, opinions, as well as measures to resolve border issue. We have our esteemed panelists from APHLC. Antong Intikater, he is the spokesperson of APHLC. Cardo. And then we also have Daniel Teron, Publicity Secretary, ASDC. Vidya Singh Rongpi, Convener, IT Cell, BJP East Karbi Anglong. And we have in our midst from Umkhirmi, border inhabitant, Mr. Morningstar Teran. So, alang tumpensi kini kenang sot border alam buthak chingwai pon policy aprangsi karjugantung kelanlo atopik mata border bangke Karbi Anglong border lo si not an inch will be given to anyone kuge tum chethan bom lo si ai chek nat tai tum dang han piun e ba pipi si chethan lo si lage fake or fiction mate a hokpet ma mate kapang chat kapachoba lo si aprangsi labang solam bangke tum ruling government atum si do bom po si ruling government atum ahin ben sini arjun tum lo si akhai Vidya Singh Rongpi alang lipansi labang so alam bang arju kaprang. So good evening to all of you. And first of all, before speaking about these border issues, I would like to appreciate and congratulate this team Karbi Anglong today media group for such a successful arrangement, because I have been attending their program not only this time. In last year, I participated their program at Langkai Festival at Langkaijan. Before that also, I took part at the Farmer Group Center, I think. I remember. So, nasi lahilo alam ke nilitum may meeting long kaninji pukali fake. Dak kitok do fake or fiction palam acquisition masih wang gede na aku wangwi. BJP party la BJP government jitu ke claim ke dam longle phelang hala ila place alam pulo jati mati bheti pa la bangke netum compromise kori re even an inch in prim attack along le heta nilitum padam de Karbi Anglong longle non give and take po alam sitame nilitum dake ilitum ke general district kali. Now don't shout, let us be polite. I request you not to make such a human crime. Let us be polite. No, I wouldn't interfere when your spokesperson will be speaking. So please be polite. Let us be wise, because we are our thinking is above than those who are living at village now. We are qualified. All of us are qualified. So let us be wise. Let us be polite. I won't shout. I will say the fact. I won't make any fabrication regarding border issues. I will say that when our district was created, the 10,434 square kilometer, East Karbi Anglong part, that is 7,399 square kilometer, and West Karbi Anglong, it is 3,035 square kilometer. Altogether, 10,434 square kilometer, and it is, as of now, it is intact, and it will be intact. Cerolo sa labang ke opening remarks lang po si padingong nelo si alang lihin pen pulo BJP hin pen pulo lage hokpet lo lage rothi po si pulo la si la solo
Mama aku dam tu na. It is not the version which has been spoken by only CM Tuliram Ronghang sir. It is a record. You will see. I will reflect. Choro la sa. Ku nili dung het kedu ASC pen representative ke hai Daniel Teron alang di pansi apor pitulo la subutha ahok ma mate chobai ma la pen itum non puda sorting to thim ma kan ti hek pen opening Karbiang Long today summitในกระจายปนพันกับคนดักกับพันตันดิลีชูโรโลลาเป็นการเบียงลง today as a whole พันตันดิลีชูโรโลSSC party พันตาหลังสอบาร์ไซน์นั่งอีพีปนปดลาเป็นดักกระจายตองอันเป็นเอลิสดูruling party เป็น BJP อัตุมตัดูลาเป็นฮอยเป็น morning star terang นี่ลิตุมาเจอดิ้งคลุยเป็นชิชนีตุมีปินีเลยชิชนีกันลิมาเจอดิ้งคลุยเป็นMCSon dari tum sedam cebang pun, lapen APSLC spokesman Angtong ban dari face to face cengki kepin lah, dari ajar dingkloy perang, Heman cedam bom, anak dom behek lah, Heman cedam bom. Nasi dari lengalam masih nengi po, English po bangke nang litum ga thek utai ne lagi English ta thek na se arleng alam me se ning yerong ko ne English ta thek lap pen ke ingnek soi na ya hut ta tu seta ingnek thuong da chok che che phep prup na ya hut ta tu seta che phet tu prup ong da che plak de ne litum ke kang nek soi se ke sar lo che mar kot lo se ke sar lo na se alama ba ke Mupen ruling party BJP kan ningjelo ye inci sita pipi si laptum malam dan ini kron lapen bisas pen majok amunita piji po bangke karbiang long arat tungge mata thebon karbiatum ana bangke men akejoi pijaji po bangke mata the lasi nelihin bengkel lah, hello, kita jangan bangke. Molom ajar kita discussion hot kopi makan ni pon nai. Chorolo sa. Ni pon ni. Chorolo. Hello. Lasi non bangke tum along APHLC spokesperson do alang li inti sangko pansi lamang so kutha opening remarks papi pansi por pilo. Alam kerja je tum doan aphan kardom lapen dak kacetong kado ko be khanta kardom bajirlo si ahoy alam pulutang te nili budami bangke longle alam no. Si longli alam purutang te ha ini tum along ri ha ahoy long ta longli lo la pen tum metang longri arlo ta longli lo da si longli ke kon purutang te ha ahoy non itum longri arlo non ke kon lo si josemet non pini bangga ahoy alam pot ili tum bangga mang hutumi melo non bangke ala mohet ki pu bangke inchi si mate la chujeng bajir sita itum kapre gadet phan ke piuni polo aning bang matha ta hai ping tung te bang ni la don duni sita ping tung te mane bang cerai bom lo kang tung te sita bang cerai bom lo halal alam bang ke hempe ke ar i lo sita hang he der lo halal ma ke cepre ke bang kar i pen ke hang he ki ping tung te pen bang cerai bom da ke cepre to kok lo mati alam bang ke lasi nona bang ke CM Tuliram Ronghang ke hai pen ke tham pon thu bang ke kar biang long along le hok pe da bang ke 10,434 suri kebra paru pia thong kebra pri square kilometer do pusi pulo sita me nona bang pun pa me ma bat krak suri ke si bang le kai pun la ke ko mati nili po patai lo long le ka jingjok ji lo nili hema hidita pinin chiri follow muning na chiri posido pola jingjok ji lo lagi ka jingjok i pulo tang dia bang long li cerai nang ko pun nili la si non head jong da mukro long nong he jong alam ki sita melata athe pi alam ke a hok lo theng pi ke jong alam be se pholo sita a hok pet alam ke la ka hoi alam ki mati athe ma da ke pi ni pena pele da itum ka che pho pali a hoi alam ki athe ma hala tum sita me puna ki lu chok haya ba ke ko pia ning thin lo athe ma ni tum along rilang ni le tum theng pi theng prang bo te ko solang pu ka che ma tha la ko ang thin ke do po si bang hai lo la pen chief minister ang ho ben da bare lo la ke best
jente hiu kuning ye Ya, lo itulah bangga. Muana pidam tenang lesi laki ceng bangga lesi ahok ma coba ma pula song deng si dupo si lan le la bang baju lesi tumlong ahoy ben kewang do terang sangho alang li him pen sampai hek ben laki ceng si labang soi tung ka biang long along le ahoy long ahoy itum abinong la kai teng si doma mati ko som la hek ben laki ceng si alam cepak lain man si cuning dila. Tapi dia ni ladak difu along na sona May tapi tik pon pate ka organize pon Karbiang long today pate summit buka patik pon akorte injir pate akti matum paneli churu pik la peneli neng sampik nili ke pinian pinang la sona May lo na chitong dun ke ing nik me tadu chon ham me tadu la pusene ligi po isine ligi chi hok gore da bangke nelige Meghalaya long si educated tek anta tek pik kolam we sita tek anta hanak pen si tek dulo hala tum tala sona me long ke election hutsiko la candidate a party tin pena candidate sa tumbanta hang si piniania son lam pachi choi bate di sore pachi pisore piniamita la son a step can to take upon the churu pilo la si a hoy lama bangke nili ke administrator takali ki plak take bang tali ki hang dun take bang tali pidun take bang tali hang ta take pi da take nili ga hok pelom kenya ro sor binolo mupen itu masa ya ga thar ki than 1952 penlo la bangsa kene Karbiang long council along batera shiksha do la phan ki kaphango puge nili ke 15 February 1952 seneli mang thega banglo mo neli ga yun long pen ke neli hai lo mala ho pu sita neli ke neli mang thega ni kalo le 15 February 1952 penenga neli ni kan sok si kebra cikluyon kep nang le dang lo la si bordar la mo putha ke kaning yedam wera thegie bang non opening huda bang la an ning yedam thik thada tahai council asor bate ruling party atum bate afrang party at ruling atum sitame kaning ye ke lapulo inchi sita Karbiang long ke aka break akhe fan ke pi thik the la ke ne lita ka ridun long lor lo ili tong ke ching hon Dr. Tuliram ter rong hang ili tu masih CM lo Karbiang long galang li are chulo tarik inkorener Cape June 2019 lak hanili tu rong masih kaning jelo alang li de hotot lo mane council team ke wanghut nili tahala dak dudun alang li puga puilo inchi sita ka prega khe phanke piun lasi yong sila pohok prote nili ke chok lo sita nili ke bordar ke do porsi ka phire tadu ka chihok tadu la pusona yulong te chihok po Choro lo sa chumang atum son muan lewang tuna labang solam bang muan lewang tuna oi non margel anda chopo Acha. muan lewang tuna lasi non marke BJP adem se ruling dobong poselan tu masih aju pun tu nangko lipo lasi mo penda pulo itu along le ahoy bangke husot pensi well demarcated lo do well lo tak lage chok well lo pulo pobit sta ko piposi non puani anta alam ki klang bom titi mate lage pine political agenda ma mate la political benefit apan ma polason pine arlo pen joy pen kimang do ajoy nisi lopson adu ya hoy long lopson alam ki baklang bom pen election cepahai ponji lopson akimang ta son ta doma mate la sopen mate ka project ka sik ta doma la ta chining tung duk la sik ruling government to masih ajung tung lo biposi labang so alam ki do verma la pen alam ki ke pang sampa meja phan
upia bidi ben si claim pu ke sik sedang bom non present time doma si hek ben ang konsep porti Mo pen se than lo la 10,434 square kilometer pu jitu along lasa area along le boundary jitu notification 1951 13 April ni paklang order number la hello TAD/R/31/50/151 la sot teng pen jitu boundary la bangke cerai tipi pan mo ni mo het jong tan ni lipulo ke damtang Chuning along ason pu Nagaland border pen along iti Katharli halang kaijan ale Katharli ason taxi ke dorkar pulong te tuliram long hang ke cari Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong la pen ke BJP both East and West District Committee niltum singwai bom pen ke penang ana decision niltum enlo border along le ke cirai bang ke niltum intonte pen ke mo pen ajak tum hoitu ka phere phone dota hai give and take policy sitame plain general district atung along bang undet hai give and take pulon tisida da ka magel tung ke 6 schedule area tamle Autonomous council fan RJP ke Assam government e claim pen council pen bang ke lahelo je aprang pen tung phanang ke pek a boundary jitu border along jitu omuk hola so anglong hala so lang ro helo hoi pu hala so a hoya teng pen tum chirai dun thidi bang jitu ke theglom pu Nagaland border na tutalason pen inter district hala pu border Gulahat nani pentat ilitung Karbi Anglong along le hoitu development akam ajak nang claim lu theglong lu mo pen alang lagi pu 2019 anekan kirmi pu de CM ke dahun nilita dun ha tang alang roi andun Meghalaya police tum pen pu chipe proof jong lo nilita dun la seuta si hala soteng si humri dam lo peket arona jit ahoy adui alam kachipu polorang te lake hile ke si abaret pen lake choita kali athima mo legal process ak dami lake lasi jetia legal process long dam lo pelong te nale tum APSLC workers tum sitame penangan legal process legal procedure ke sini tum penang do pu nali tum ta cipulo nali tum ta nang theonong lo social media platform lo lasi nali tum ta chini ta hai border alam jetia ni court long dam lo pelong te aprang demarcation at teng si humri ji non api Meghalaya sor pul nangi kim pomalang tum lake ni tum along le pu alang tum ka cipu ke lage hada ke accept se lasi non hoitu Meghalaya chief minister Nilikaita la sipuer. Te bonda sa nang pasiksa kon delo yo sa block 1 block 2 bangke nang Chihan Kong people ni la ba. Alang tu lake. Alang tu apan hala suhut kithan avivi than rong pot la bangke. La si hala da block 1 block 2 kamdulia na thula si nilituma government non ke state university hadak Sikkim poke. Border along leke chirai pang lake. Hadak Sikkim po non thik la sa tha pu lamding la thua hoi. Pelaput hala Dimapur na thua hoi penang adi long thom nya adim baget kopilo ke ponai pala ke solar plant hala pula langkai jang na thule airport ke salam po posang thak solar plant kaselami apan already bani thik thak elot pangcheng da po la bangai nang litum hanang than dak lo nang litum akam ta theklong po lake border ke chirai phan lo border along yung si ski bakki mege dengde polong te bangramai ke lage bang kopini han nang kiri bat thing nang ar pani sia son thei pia cho pen cheng lo hodu bang ta hai lo Choro lo sa. apenget government ke charia tum sing chini lo nangli tum ke chari long le pin lang asi experience long le la masi nahang dun jula song kali now you are yet to experience it is not an easy walk it is not a child play so try to be patient So bang tu na la solo PSLC akhirnya ban. han serong ke chulong le penang masih ke thor ke dok ne chini pu kali dei ke han serong chulong le penang ke thor chini lo lasi non cari long le penang masih kosong sono ne ka cari ning polam bang kali muthe ka cari bang mese nei rara tu kato ko beran ke cari long le penang tema sita me hala rata good governance mate tum ala security bang ar iduk mate a hoile donon arule donon sita me kai ki ta me abi phunei pola sokar ibang do la pen amo mo haki pu give and take policy long ka phere tap ang po apon ke tan polam long ni tharun tung lasi alang li pulo ningkan farok ke sirkera phokerai se ningkan hala sot konat si ahoi ka siri ma hala soteng si bang po sipulo la bang edili da chiton dun sitala ithibele ke lain kali non hejong regional committee ke seng la pen dak long
long krit trok si ahoy adui alam long kache phu kache tonte alam do pulo la si dak ingdeng hini bilo la so give and take policy long la si la ing grey hini adim bangke thak dak si first phase second phase bilo first phase along bangke cingkita ngalo itum phondi dalo non second phase along bangke itum malam tali dampo la si dak bangke halai historical perspective there like na ingli dak do tulang bang pilo ethnicity of the local population hala so ahoy dui long komat si komat akhe kum si kidoma pang badang lo pulutang de non bisarlam hala ilitum along ria runo tema sitame hala daga bangke ilitum akhele ke do kali pulutang te hala pu dun juita hai la so bangta do ko lo dak la penda do tulang people's will hala dak jongsi kaprek amuni ta tum si doko la pen hala so muni tumbang ke kar biang long lu bangke do duning tung telo hala pu si do duning tung lo pulutang te hala pu dun juita hai na tai som kedi la pen do tulang administrative convenience la silake hala kacari ki joy KGF han jong se hala puna pen na kacari si joy muchot ji pulutang te hala pu dun juita hai la so kata hai bangke nona bangke pheri melo la si rara tu bangke la so give and take policy long ke ka pheri tab apon ke tan pu bangke la ke chok chi lagi ka pheri nei ngathi to ko non block 1 and block 2 ta nang ke hang ping ding ke mati nang ke hang su gali ke hang ping ding la pen chief minister me thangang ho pen si barlo Meghalaya chief minister konrat sang ma pen pan si muko along alam ki pen ke la ke Meghalaya along dia lo sidopu la pen pu asam chief minister bang da pulo la pu bang ka kar beskar biang long alo sidopu la si chief minister to mang bong si la solam ka che tonte donu pulo tangte la bang ke dake lam ki lam pong ke do vek lo ke la pen isi bang pilo ahoy lam ki long bang ke lam ki nang ke cheng cheng bang ke non alang li tum phan koi het polam kali ke dam tang tum han koi het polam kali la bang ke ka to ge ka chali ning lam ahoy ka siri cheng hu de bang ke lam ki ke cheng ke hala so ahoy long bang ke hala so ke ing nam sai se ma si hala so ke ahoy dak he lo pu jong klok chon lo sitame a phi bang ke pejo pen ningkan ke bing koi thong ke ba phi bang ke munit tum hem ka chi kim dam pang cheng lo an ke hala sut ka siri konat ne ka siri le bang chi ne lo non hem ki kim cheng lo podjo a prang dak hena kim ki non nang kim de lo an ke dak ka phiri na pang cheng po la si non li hin pen isi kamat hala ka do we phan a hoi non chingki pom lo a hoi ka siri tang lo putang te hala bordering areas a hoi long bang ke ilitum hem kachi kim la pen kaching thur ammo ke dak klem dam phit nei klem am phit nei kali pulutang te dak siri ke siri lo pangkri thuve morning kaning koi thongke phisi towar salam dam po hem kim dam po pu bang ke plang belo lake hala ke bir chok ko lake So nangli la so teng pulote la so teng pulote la adu hoy long ke do arat tumang thur nang po ing thur nang po non ke alang li methang viral video chido alang li tum hala pu rong kachi kim ke ningkan pharu ke lepo sita picha tobar po arlong tobar cho mat dang lelang pu alang li ning bang loke theklong hor lo tobar sia kimi cho mat dang lelang che hala ahoy na thuye tum jong sila son ka ching thur amo kim dam di pulutan de kosom si hada ka che pang tang po loke non hala pu ben ke bang long ra bang ke hithi kula business theng pi ke plak pen ke cheng lok hala pu ini tum ahoy na si ke ken ke ong hala pu da ke la si hala da ke bang hemi kim ga pyong chan ong po athema munit munora tum ke konar lo hem ka chi kim ro chi kim ke ong ke la ke kar bi tum lun marin ong da to lo rong ki lun pu konat ma me lang ke long ke joy ke konar ma ke do ke tha ke joy ke hala da si rong kim dam po rong kim lun arjulu de chini po la si hadak abar sai minute il tum dak rong ki kim tha da ke chan mu chot po la pen cherai kom un po kapreng deng wang thunang la si non mat ke dak pen tum thek among lo pulote adu hoy long ke do arat tum maning thur nang po la lo si itum adu hoy ke charai kom si to wa lo si la so long tum AGC ben ang tum ben ko pini ke thanun ji mate paklang nun ji ki pitri do dang ko te to manela hoy alam ma chini pamenai sensitive big la se kadoi hana ni lichuni gri a hormu bang chini pamenai a hoy pulote boundary pulote da ilitu ma context bang ke hini a hoy du isike interstate boundary ihi Meghalaya pen ihi Nagaland pen lapen plain district pen a hoy inter district lapen inter district a hoy ka kilar ye phana bang ke lake governor consent dovik ne lage 6 long skitok lapen governor ku constitutional long ketok nama bang ke iltum chini sikimelo lake governor phan kali
award sekitok cak lake konstitusional no lake sorkar apan state government apan sikit pudang cabinet apan sikit pudang sialam lasi non iritum Meghalaya pen konteks alama bangke lake Conrad Sangma pen Hemonto Biswa Sarma bahinnya chief minister Cikroy lo tahan pan nelitum ASCC pen kopia posi give and take policy nelitum kroy kroy people say why do we oppose kopia posi nelitum ko oppose ta oppose bangke ye nelitum ki kroy bangke lahem lo nelitum matumo bangke 1951 sorkar government atau notification ateng si nelitum ke piniar ni anta tulang ajak ciblang so teng si dunai pusi nelitum pulo lapen Meghalaya sorta 1951 and notification si ki kroy pusi 1952 district council amang tek rapet lo medikado weta 62 hala suta la so teng sela tum ta kroy lo 1969 Meghalaya autonomous state की क्रेड होता लातुम ब्लॉक 1 and ब्लॉक 2 ना चांग है के 1971 नॉर्थ ईस्ट करी ऑर्गेनाइज होत मेघालय ऑटोनोमस स्टेट पेन सेपरेट स्टेट का कन्वर्ट होता लातुम क्रोय के tapi pot tumi di latum ning yese la bangke mopen ka chathana lam lo isi bangke ilitum pune election na isu chok ilitum pune this is not only an election issue Meghalaya ara phat Meghalaya sor phat latum conscious effort do Meghalaya sor det kali Nagaland sor kadu plain district sor kadu nang litum chini na langkaya nang litum mopen langkayan putapulo langkayan sor phana ni theklong langkaya na lo aside ta isia polling station abedet lo nang litum map aban lang pulo te nang litum theklong yi sarker bero nang litum chekon mu ma sarker be polling station pinia be bedet lo neli hendo ada forest gate ki bidang ma pinia ni abedet lo cultural hall ki kim tama bang lo LP school hem ki kim tama bang lo tu war ki boy da bang lo neli tu melo halang swa a polling station pinyar ni abi arong ka belo arata belo nakat alo lasi latum conscious effort to election alam det kali latum Meghalaya sorke budget along takine pot lasi khanduli along nang latum thek nam loi ke khanduli la karbiang long nang ki dai along ba si chuma arong nang kim hu taham Meghalaya lo bang ke latum chuma arong ave nang liteng pulote ante conscious effort pulote la na kecherai ko conscious effort oh kachirai dulo not only an election issue latum scheme da tu ke ahoy kene ya pha lasi langsung tahun tar ya pansi nelutum ASCCR ni ke border development apan 10% every department net lo kan nelutum ke tuwar ki boy school hen ki kim cultural hall aka preka ta lasi non nelutum demand ke si apan nelutum pudam nang litan nep no year magdo budget lo ne pulote men kosong se badak development claim nam thekpo non neli ajir ding hoy la sa porang pitu ako porang pipe pulo de tam ditu aporta enhance kami neli lingjana mane constitutional lam kito ninge tap ninge phuke chokche article 3 India constitution article 3 BCD pohita ada kupisi kito nang tha audience pento panelis atum kali nang tha pisi kito otherwise nang huri dunri 6 idul kali gobe kali nang li ninge paka kam ya natsa labak cepatan ri don't joke kali nang lisi crowd talang ha ini nusa kali actually please come he made a mistake alang li rap pen kasi kinai bang ali lumate oh ASCC have got their representative IPHC tab dulu las itum cingkina nal hapu pen trek ninga kenang bilu lagi don't interfere I'm not interfering bilo na kan disturb kena mo pena point le bang ne nang jumati ale pointing je non kasi lasi hada kipu parlemen me by law pusikipu hada ka bang ke na kan dun juri ne dam jui na tu ma ho chela alam chini ne na tu thang alam chini ne la na tu a hoi lam na chu patai dun ri nang ne gun chori I know you all ne nang chini
dam tu nang sa point. Lasi ada si kalason si keto. Lasi Kongres sang ma pen Hemanto Biswa Sarma ke ahoy larune parlimen along bill pon metik ek ciplang metik. 62 long tala si keto gubernur bhari par junang intar district sita. Lasi pini Meghalaya High Court pen order pian lo ke ho. Ma jok tame Assam pen Meghalaya hoy lạt lòng lệ February tarik sokan pini High Court order pian lo neli tum lahai kado we chini ahoy dam lo hoy long program na lo tak prega chaptar last neli tum we are the only party to bring the notice of the central government neli tum last central cabinet minister pen neli tum memorandum piram lo ke neli tum give and take policy kore athya Assam sarkar asor ka give and take policy la tum ta dulo Ate, they want to give some portion of land to Meghalaya and they want to take some land in non controversy ke tuadim hai non Guwahati yak pin tum ending tum ate Guwahati city mase chief minister residence mase controversial area lahai area bang se tum ki take to hai Assam sarkar tum ta te give ke konanat lo give ke la non lo mo pen titan wa jual area lo give pola bang si lahir lo give and take tu bang ke la si Allah bang ke ini tu kado ve thor pak nang po thor pak pe unity po mo ba pra sesono long daklang lo la bang so unity hello dorkar bang ke la si nelit pinillo BJP ACC tum BJP phanut pe people nearly attack that. Nearly two non a pora banke, kado ve cingrum pet pete lake pajokun cingrum pet nahi, ini sini. Langsung hormuge, ahoy lama banke kado ve cimukup people, bange parti alam cipu pe Meghalaya sorke. Lasi hala bangsu, khotna ke dolong po balam bangta hadak lokal MDC nilitum pulo ke lapan net na IRS ni yabor sada kali magalang terang tahu bareto konsensi langsung menit pura involve ke mati sita Kongres sang ma ke assembly long declare lo mopen la efficiency spokesman di polam administratively convenient ni tango distance salam tango pu declare lo Kongres sang ma ke Meghalaya Assembly long se declare lo lahai area ke ditu enune ate lake silong pen hilup pik itu control de Karbi Anglong se katepo that was the statement of Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma on the floor of the assembly lapen floor long kaninge lo plote halan do official ki alama bang lasi la ahoy bang ke itum sta Sorkar pen dapinangan ki chok chiru non punang topo aho kalang tuar nang giboyo ke lake Assam government tum bon bedet ke mati mokoy luma police station pokor rasta nang salam ke terang sahu kalima kalang lake Assam government tum bon nang ya porlo water scheme nang kasalam water seta scheme am ilong da dogo mati government tum state government tum pona ya porlo nang litum chini nema kandulia sector alo am nelike very much connected with am terang samu chini solam am alam ke kilometer ke Karbi Anglong arlusi 1979 anengkan Meghalaya asor border post nang big del nonanda dulang La free nahi pusine tu bar si central minister pananil tu pudam free na po ate it is located inside 10 kilometers of Karbi Anglong la pen ke dulang Ka breakdown tu na. khat khasla long kala tum border post nang frida Mohon dam tu na. army sea forest Salam bang. ke maya ta meke Mohon aku dam tu na. la ke Salam bang ta. Assam sarkar tum Non ma. mistake lu pakil tum niat napu Ezisihin ben kudo development lo la pen ala Meghalaya la pen ka break plan atumta conscious kupine effort do itu malong le nang cerai pan lalo la si kali langsung bang neli explain lah nih lo mane Mantap tu na. official lah pen unofficial official do
लासो Okay. ना एनक्रोचमेंट है Encroachment. नॉन ला यहाँ के ऑफिशियल लो है ला तुम गवर्नमेंट सिस्टम में ला तुम क्लेम लो सेता खानदुलिया लो आते खानदुलिया हो ahoy kali mati saisama ke mati ahoy ke saisama se ahoy tapi niar di ko pia posi khandulian cumang bang vere unofficial mane silent invasion Nili si question na just arju top sorry. Mo head itum ke cheng hot opening hot alang li pulo border tu thak thang ta bang nang acharai pini abi puserang hin pen ke baklang lo. Ta dona bang putu ko ba ko khanduli alongan se ko border salam tu ha side se mata nang tu yat lo pu la si bang nang cherai mana cherai re ma kolo bang si kan ye kang tum mani le bang tu lo alang li. nili ningje je nacara are puke pute yo alang litum government atum BJP atum longle PG karbiang lor lu longle bang pan PDG pu bang ke mathathe pusune ligi pu Ali matha- nang linar jurun ke Kali mathathe Mathathe. kali mathathe pu bang tu je mati di mathathe se ta along le ke konet lo mati. La so put ha se tu pi ke tham mati. kon ke pu ke nili pu pe mati la tum ta PDG bang ke mathathe pusune ligi pu Oh, chong lo me sen na kon lo pusi pulo la sin non ante kali na sai motivate ta kam claim ri nang arjulong ne nili Motivated polang bali. otherwise nili tamjui la son ni keneri na discussion Nang le ke dam jui pulo te debate bisa se pat kali mati nang le dam jui pulo ni nang dali pen debate ni chong lo. Nang le dam jui pulo Chong lo sa. we are coming here to debate kali mati aho olang ke chori panggil we have to debate alang li penili debate di pulo akimi alang ko solo chon pulo. Chong bang tu na. Pero Kasi kaya alam sa man debate gala. naman lagi rin kali no na situation ke. Alam man gala lo itum. Nang yung head debate sa chiplang na do. Labang so a panel discussion. Laso Ang na level pilo na to ke ba? Laso attitude ke on record on record. Election da velo thang na ta You velo. will be condemned. This is on record. Out of topic man tang nelo Kali election. nang sina condemn no tene na condemn te kepe ho. Chong lo. Labang ke. Kasi itum labang so panel discussion man ke ahopet itum ahoy. Ahopet itum ahoy do tip la pen cerai kom tip la pen. Kong si kopini ke chok cedolang pe ke cepakeng nang ipan si itum ke bang. Posi non arju thung tu chi hek pen la ahoy long ke do bang terang sang hopan alang litum. Ahopet adu ahoy long ke do kisung ke boy katora lai kato we alam chi hek pen. Pajir midam patam pak dam de pin pen. Pa chi hek pen thani. Ke thani pan sini arjun tu. Surolo punon seta nelitung ke kisung lo pipe puseta non bana cirai bong dari kep crazy nelitung lo isi turpa tos area club bang poke bamuni ala betilian tumolong kam sirap duna i pura sirap dun dari kep pitang lo dari crazy cuma tum nang free lo dari kira ini kehalada kedudan dia tum ahor mu rong rang abek rong rang nang siru yo lo pergi lu sedang ke nelinon BJP akuar men fandet asorkar fandet pe kadu go we akuar men tum ku pergi du sing samring sam dem tange inci sita pipe pute inci sita susret lo non ke afrange hala umtang aroy Kakasla along dolong along pulo anon api anke halam nelitum pesir pen kakasla ahoy along si kim lo kim tang de api nang pri tuda pingi du senang pri long kupi kedua yakong sikar biang long aka sorkar tum yakong wada tenge pingi du senang api pri long penhala kakasla long 20 bedded hospital dispensary nang gibi haladak bangay sitok government of Meghalaya kupingin niyo sa sitok lo karbiang long pute halang sunang pipray no lalo tene tumtane neng tek long pen dolong po mini agian tane litum kermia banke wall boundary wall nelitum don paru istira troxi kep do nelitum hilo Karbia rong anke akidai nelo ilu masar piron ta kini tangke kali pute tangke anke aki hai tuliram ilu meching hone ya CM lo labang wang lo teringkor na kep jun suri ni rakresor kep ningkan ningkan isiang bong police station nakim tanpo no ningkan go anlo 2019 pa non 2022 Ningkai ko ano?
ningkan isik putih pikiru sinong nam non ningkan pli kipling lo nangkim dikhe lapen hala mukro long apai achithana mangran aho border ateng belote 1951 plus 1972 ateng belote nelitum ken national boundary line du lang roi hilong khermia roi hilong long khermia roi ke hala mukro arong long 50% ke Meghalaya 50% ke Karbiang Long Assam lu non ke 50% segi chur sedar lu nang kabom anon Karbiang Long si nang chubom lu la nang silang pen nang pither tha neliga kachori ke pat asorkar tum sidame insi sida nang pipe pulong te hala nang pichon long le det ha Pisiala don't forget pu border line along mukro swalang he ke khemia roi kang bo bading lu nelige kidun long abang lu anla non pu and don't forget nang kim dang lu non ha border hala forest came along ta nang kile pu tangke gupi ke dosi inchi city tapipe pule hadak bonam chek hektadet Asam sarkar bate Karbiang Long sarkar Charolosa Nilihin bang thuna Nilihin na sabso ko alonso penisena lasi Nilihin lang ke batu itu lang nili batai siban lang kaning je ASDC ban pulo ahoy arloke nang dudlo EPHLC ta pulo ahoy arloke nang dudlo pu ahoy long ke tobe ke pang ta ahoy arlo nang dudlo nangil dudle puning je bange BJP an bel la se hapu ahoy long ke tobe kum si pulo ahoy arloke nang dudlo ke thek loralam lo thek loralam lo la si nona bange kupi loke mana bangke along le chiri pholong le dolo apota ke nilimen pen dolo angtong tiga thara pota pen long chiri pho dolo apota si nilimen to cholo hada hem chiki mang kumane chiki men onta la ke nilipota ke to jong cholo la ke hara record long to cholo ke mati la pen non la give and take policy bangke APHL sia song pen ta la bangke kham khel a the bangke mohata pulo hala so give and take policy long kaching YG ke hala afrang kunat maka siritanga hoy hala so abang si kroinang popula ethevet kari jati mati dak the pote frog do moheta pulo muni to maninge hang kupilo administrative convenience kachari ke joy ke koson lo la haida langi la pen ethnicity of the people hala da ke do kopia khailo la talang nei la sila bang ini tum da kham khilo la si give and take policy bang claim clear up 1951 aningkan Singwai pemelo apong lo governor pentala so bangke cek pacekroyet lo lasi hala sun a notification ki piarong amen ke tok hala so teng si pini no chumri nang ko nili la halo puyi ba lo lasi BJP rolling government mar jumtung lasi la so thak bang non regional committees tame sengelo block 1 block 2 long la ka do we border I dispute bang patang pachok pami pan lasi hala so committee long ke council and representative same constituency ating men si thapon lo sila soteng logote mo pen APHLC tum pen lam paklang ateng pulote dunjui ason an baksi klang rong lo itu malong le bang lasi la solong kupilo nang li Dunjui pu bangke lagi non ko assumption pot abisar nang lo nili pui pu bangke mane ini lo ke matha wajat hai sita afek bang lai lo mo pen nili pu lo ke non jitu ke seng tang nang li tum ta thekong lo ka do we thekong lo committee seng lo DCC chairman lo convent lo chairman ba Piju Hazarika ben hala pu bordering area MSC tu mangi a member lo alang tum si SS kuri po pengke jitu kopi ma ki claim po apenge non jitu lahai kam ke border alam puno pithe longle phalang alam puno sitame political institution alam ta da aling do non a political institution ma hello je ilitum thalang sir aningan kopi ne claim aling claim po pulong bang kopi tong ipudai pulon ne nang li longle ahoy adui kacirai aphan ke claim na ya kaman ke claim po lalu akahino kam ke claim pe ake me akam pe na kapre ke BJP a party BJP a government ke claim pe jeneva mopen aja tum pulo ha prang autonomous lam chicha choma claim pe ku claim pulata kado wera chinilo non state pokep ka selami po bang ke litum ta longpo si sini ngaro birta bang ke tum ta state long da prang lalo alali pen
lambak ke sini orang membelo raja no Setiap orang lagi kalau bangun Arjun tu nang kau po out of topic kita, athema orang nonton ke hok tim dat tindak tahaya mati di. Lasi kici ke ni dah cive ke mondi sige, taki cici ko matu ni cipuk theke mati. Tapi BJP itu mate hempre ke PG puka batai tin election cecak lo, ko mantu lo ke lo ingke. non 50 state ke papleng Hemprek kilongi la anak tarik longi puke neligat nelto party kali nangli dong party le moj mentune asam state long cari puita cicak ni ban thandak cek lagi future la tharak ti hemprek ki cricket la anak tarik long po pini ladak bil ni ke la anak tarik long po pul cicak ni ke long le chau kola Kampret sini alam. Tapi jong si hekte pulutang tente litum BJP ya poll promise itu election ke high lo pulutang de hempre ke pelong ko pisi ning je nonte. BJP party ka cicak an ke der chet prap chet puita pacok ke komandu lo. non Acari lo pulutang ke long ko bukan te. 317 ni ke jok Jadi chale batai ko election high nang lang. laki bang kado ko yang tilip itu pandang pipo Batai ko election high nang lang. home ministry pen home ministry along elitum asama long pen group from hempre ke hang tum record do elitum apa Chalo, batai ko election high nang lang. benguli tu mana dulu Kecing baik kali, lasimo siapa sih apor lapang itu, nah? nang let elitum mana hang pola Lasih, pen bang ke long Ton neli tai he ni nge tu na ho. Mane BJP apang neli hin pen sonni son thamalam ki pudang tum apran da pulo tan pru la. Isialama bangke Meghalaya sor development nang claim bangke state government atu tam ton thing na ko. First point. Second point ke la nang claim tang development nang claim tang dulu mati. Tuwar nang boy develop delong nang salam delong langso bang karbiang long autonomous council pan immediately hand over nang ko claim tang anak kambang. Ate repairing sepering lahelam nang klang mati. Hin lapen kita malama bang ke neli alang litu ban ki pukang tu bang ke vote ki yo alang Meghalaya sor cuma ngatum Meghalaya sor kali cuma ngatum karbiang long lu kitu tum ta vote ki yo ka bang ke ho Meghalaya se ki yo da karbiang long long vote jok ida tu amet voters ta ID da dak NA lasil la bang so bang ke election commission apan report PC la so bang pangton na polai si hini alang bang neli tum ACC pen pima ki claim na yakama neli tum chithane seta non home minister pan chitong long lang neli tum non tarik krep ho pen inquiry dak chitong long ne long lene lasi neli tum appointment hang lo lasi hadak neli tum ke autonomous state a memorandum da peace da neli tum la border la ma neli tum dinge po border la ma ke 1951 ating 1951 ating se kadok bade chikoi na po implement na po la pen ke isiala ba neli tum aku ki putukan tu bang ke la all political party phanta BJP phanta Congress phanta EPCLC phanta neli tum pi 1951 ating le chikoi na neli tum la so bang pi return neli tum ki pido pen EPCLC tum ke honestly speaking return la tum nang pi alam pi tong kaniya ni cinta return la tum nang 51 ating si la tum kroipu pusigipu la selang so ting amang le takik takang ke dadra lang so ting le ni na ate kasorsta nang nak la yo jai ka thar he hala hamre no long kani ke chen matista nang kaniya ma ke ni nang ru la ba ke jai ka thar pe lang to itia statement chipek da kopia pot ni Laba paklar na ko pito ka ceprek ni paklar na ko po. oh pakrang mani hala bang ke cumang hian bang ka tribal hian ke cipong nang nang pipet kita nang pipet nang tema oh la plena so nang pipet le tum cedan bom ta du po ata nang statement bang king pite 1951 na thank you Kali statement ka ceprek pulam ya hala nang pepet nang polegi pu kali muthe nona mara bangke ilitum ahoya duilong ke doa atum pena bangke chibhong ware nei polam kali mati we have to maintain cordial relationship aposi ahoya bangke itum pide nei polam ne niligi pu kali sita amoni na tum pen itum kai ke ta relationship ke mese nei athema ahoya duige itum kai ke na dora pen nei pingi ta kache chok pena ta kache chok plotang te munom phe chok bompo la so relationship a chibi nei sita me ahoya bangke muhata polo EPHLC pen ke pudak no la 1951 ka siri konatma la chile chisiri chenana la ambe lo ki puige itu mahin pen ne dia bangke langsung bangke buji tam o ngene cini dia chen lo masih kupis ti jai ka thar he pen la bangso angtong statement chiprik tak ma pene ka chitom te duma ko bang chau lo la bang ke kapre kalam lo la si kijudang deng si tum dang bom la port and urang de tum por alam ta do basi la si kijuda long ke la la tum kado eta 1951 ateng si adu hoi ke do vet nang po si chekroi sa lo sila so chekroi sa ateng tum ka government of
mate Assam government pen Meghalaya government tum laso give and take policy along la sum dun de nang po pusi kado we chethan lo pusi la so pasum dun de je phan a pet itum last bangge ko son lo itum cherai kom thip ji phana bidi bang last ko son lo Ini lah si neligamat ha bangke kaddo we he all party delegation pun nelitum chief minister Hemonto dak dipuke ba hatan nelitum memorandum pidun lo all party nang hang lapen Arnisi Sonawala long kita amutan nelitum lang salam ningye aku tuliram he along tasiam along dapat ini patah kita nelitum dam lo nang li mangse dulu nang ngace cak lo all party nang hangi pis nang herek lo non tarik krep fotrok ta emitsa pancetong dami nelitum ge put lang salam ba nalo ruling government na hin pen kaya profi sang walang litan la so pura ke mu pen tan kan ye teng lo claim bom lo sila ki claim along ka do we a party kaya lam la hela bang ke long le phelang adu ya hoi la pen ke hempre ka lam la sonia issue bang ke idi tuang bong dak chi bong sai se de nai ni li pui pa bang ke isi ve nai pen ke la hempre ka lam isi ni jeng tu lam ni li kai ta kan sa ji kom tu hempre ke hang na hu dun dun hadak lam ta ni ye dun dun la si kaliti isi lam ni la social media lo bangke la si chi sorsar nilo license so mang lai lo nili request lo isi bangke la border issue longle phelang issue apura sitame kado kawe chirap hu nai government ki claim lo nang chirap nang chitur nang kren bidi sere nang pidun po puning thepar lo kado APSLC hin pen kapijud lo kedi kapajud lo nili himpen ada nili nili ta nilo mangko wain po si nili ta kapijud lo lasi nili himpen kapajud alam kita puhelo keceng tani lipulo la pesi pejut po border pulutang te lage longle phelang alam lo lasi longle phelang pulutang te ahoy le isivet lo itum longri adu ta isivet lo lasi jesemet nili thak dak po ahoy la pen longri arlo si ahoy lo ba ke jong si cherai kom ji pulutang te mohet pen chekoi sar lo 1951 hala ahoy konat ma la bangke siri chenang po la siri chenang po pulutang te give and take policy ke cancel lang ko po athema daga bangke phiri me ang doko ke dake athema mohete puno ethevet penle daka kaching mai gli thepot etrok do lasi give and take policy ke ADC pan oppose lo APHC ta oppose lo la bangke la pen ahoy du gi dora tum ta la bangke kokchiri ezido lasi give and take policy bangke non tabjin pen BJP tu sini dak nang po give and take policy bangke nitum ke kroi krilo 1951 ahut koson sika sirima lali siri chenang puni je dak haiji ma hai ma lalo la pen non amar ahoy jerai komji pulutang te hal dake development bangke infrastructure itum towar milang lapen anpada hal dake beha bepar anta itum ke paching thudam nei lalote border ke ahoy duike intang po kali putang te hala ahoy jo pujong lok ke nang pelo loke nang pet po loke itum si kim thip nang po loke lai silo lapen longle lampot nona bang itum ke brerason lo brer hala pu aku ngobang ke steak ong pumar bang nang thibom da choklo pu tit bang na choklo pu la bang ma pudun at lo brerason lo tapen arlo bang dan nona bang ke PGR long le long ta bang do thib lo ke di amunit ke Assam amunit tahai India amunit tahai sita me ilitum dak tribal area arlo ke tumalong along le plan ka cerai lata nang cerai lo kente ahoy le cerai non arlo le cerai non nang cerai lo pasida PGR ban eviction claim lo long le phelang cerai kom ji putang te ahoy det kalilo arlo cerai kom nang po la sira so pod dak eviction hal dak chu da mia rong long dak langka janong miarong long eviction claim hai chot mat dak PGR long ha bihar ban kenanga do tum han eviction claim heder bang chokche dak rong pang thilong ke to ka bi tuman eviction claim ha chot bang chokche la si hada eviction bang claim nei la lo ni li pudai bang ke lalu lasi coba la eviction alam ke mo kaprek lo lasi padusi lo terang sanggup pen ke padusi alam ala adue hoy putak nang li hin pen kupini lingjing tung lang ma mate government man kupini chuning ring tung lang ma hok lo neli juni hek pen sa sabso non present ruling government BJP lo non ke la tuma dai to la tuma hat se du kok lo pasi alang tu paneli ke juning ri parpi kang tu bang ke ahoy adui la daan pu non development amu an tanang claim non an pen yasmet neli putikang kang tungge hala mukro longta gate nang bi take sonte gate nang bi mane hala dak munit panghok ko kamat kumate sumang makiwang net dun thei po hane lipam de hakat ka slalong ta hala bridge along hanging bridge along an gate nang bira
la sini just to know Meghalaya munit serta Karbi Anglong munit serta from this very point la dak penain ke Kacini asam dak lo Pak. la dak penain ke Meghalaya lo to Kacini just dak to know Pak. oi munit tum kacini ya pan si net veret nan hala get biamat cuma tum ta Karbi pan pin net veret nan papan lipuam de cuma tum ta Karbi tum net veret nan papan kali pute just to know just to indicate la functionally non Chorolo sir. present ruling government. Let's say so Sunili this pati krim na. Chorolo sir. So this we have come to the end of the session. Thank you so much to all the panelists for being so cooperative. Lapen karjua teng pen lapen kadoge chingwai ta mesen lapen chingis thanda mesen si ning thelo si labang so border issue puthak bangke anutin same give and take policy bangke chedon ndei pusi ruling government lapen opposition tung lapen adue hoy kedo arat tum tami la sikar ilo posi la soteng bangke pachun je pan nong ke claim dam bangke putulo ni si pen claim dam nang po lalo la si solution dak si bangko lo si pini border issue puthak bangke lawan si kanton lo si puthot itum chitong tuna si choropik lo kadu ing samjin pe ilitum ap dibet chun chilo la si kado wi ilitum imbethang phanaga chiro lo la si kachi putot ba chipu pakloi pe tama kijulo no bangai jirpo sai de lo kur bang tu Choropik lo labang so session me ko phan samjin pen sam